Cek. Cek. Anggih titiang nyilanggalah matur ring semeton sinareng sami warga Wanasari sane sampun ledang rauh bertangkil riki ring Kayangan Pusat jagi iring titiang ngamiletin Dharma Wacana sedereng Dharma Wacana ke kawitin jagi wenten Sambharma Wacana saking Ratu Haji Mantra ide pinaka mantan wali kota Denpasar. Majang santukan pernika titiang nunas majang ring semeton titiang sane sampun ngerah genah melinggih ring kursi yang sisi kau balai gong saren gong pernika titiang nunas majang kangin sampun genten sane megenah ring sisi kelot taru soko sukasih majang kelot jebos menggeser gede ngajeng santukan ida jagi mucada Sambharma Wacana saking Sarengong mali bos dari sampun ida oleh atur pinaka dari sampun puput kepala palih nika jagi kelanturan Dharma Wacana oleh Ratu Pranda Dika malibas wau malih majang kau talar inggih ring jero asapun santukan pernika semeton warga Wanasari Sinareng Sami sane jagi mekayunan muspo santukan indik galah malibos kangkat muspo ri sampun puput Dharma Wacana pernika sane muat wangi genahan kemantan dumun ring jeroan santukan ki indik galah sampun jaging rian kemargi dua ini menika indik semeton Sinareng Sami sane jaging aturan sembah bakti malibos ari sampun puput Dharma Wacana kemargian anggih matur sesemo. Anggih majang ring semeton titiang warga Sinareng Sami sane ngunggahan wedang toyo talat teh talat suwirnyane disampun usan titiang nunas majang ring semeton mangde kegenahan sampah menika ring tempat sampah utawi tong sampah sane sampun kesiagayang talar matur ring semeton angga griya Sinareng Sami Dane Jeremangku Kayangan 3 Jeremangku Kayangan Jeremangku Pemerajaan Agung Panti Dadia talar sanitiosan talar ring sang oleman jero perbekal sabo desa kerta desa talar oleman sanitiosan semeton tokoh-tokoh masyarakat Sinareng Sami sane wenten ring Wanasari talar sanitiosan titiang nunas ngerah genah melinggi ring saren gong sampun gendan titiang nunas ring semeton panitia Sinareng Sami titiang nunas manda melinggi ring genah setit ring sisi kau talar ring semeton prajuru Banjar prajuru desa titiang nunas manda melinggi ring setit ring sisi kau malih pisan didang uningan santukan ini galah sampun jagi kawitin titiang nunas dan Jeremangku pengling segria manda nyarengin linggih ngerenah linggih ring Sarengong ala ring prajuru desa prajuru Banjar titiang nunas manda genah riki ring sisi kau ring setit utawi ring panggung anggih suksema.
Cek 1. Nggih nawagang ditiang Majeng Ring Ratu Idodane Keramu Adat Sejebak Desa Adat Wanasari sampun ledang rauh ring rahina puniki ditiang lunas uradian Idodane Sinareng Sami. Sedurung lantur ditiang matur lurayang ditiang ngaturang puja angyu bagya marapan pangastungkara. Om Swastiastu. Pinirien Majeng Ring Ratu Haji Ide Bagus Rai Mantra saya dahat mustikayang ditiang taler jeru perbekel Desa Wanasari saya dahat uang yang ditiang angge griya Sinareng Sami pengelisir griya sampun ledang rauh taler sana dahat kusumayang ditiang ling ringgih dane jero mangku taler Sinareng Sami sane dahat rumangga suci suksema sampun ledang rauh ring galah puniki unteng minekadi sapeng rauh Ratu Ajen ditiang iriki ring pura puseh boyo aja wenten sios wantah nyih neyang angge ring pesmetonan angge griya Sinareng Sami sejebak Desa Wanasari taler tangkil asidi bakti iriki ring lur kayangan pusah drwene sane jagi nyangre karyo agung ngendek linggih sane puncaknya ring pinanggal 13 Agustus 2023 puniki selanturnya menawi wenten sembrama wacana saking Ratu Haji galah atur ditiang aturang ditiang Ratu terus sedurung lantur Ratu Ampura niki wenten pisuguh halit durus dumununggah ngatuh. Nggih suksema. Om Swastiastu. Ya pemekas niki ditiang matur suksema ping banget riantukan kalah sampun ketiba ring ditiang. Sapunika taler ditiang matur suksema taler niki sampun keledangan niki ngerauhin ring raina mangkin taler napuasane rentetan ring jagi nangun karya yatnya ring pura pusah ring Desa Wanasari pemekas niki penglingsir titiang ring angga griya sareng sinamian sane dahat mustikayang titiang sapunika taler ring perbekal duwe taler ring jero bendesa sane kusumayang titiang punika taler ring sareng sami ring krama sareng sami lanang istri sane sidayang rauh ring rainane mangkin taler sane semayang titiang nunas pengampura taler iki titiang iwang tidik niki ring jero mangki sane sampun ledang nyarengin ring rainane mangkin sane dahat suci yang titiang matur
suksema sapunika talering wargi sami sanenten titiang masjid nyarce siki kalih menawi sane mersidayang talering kerap raine mangkin sane kusumayang titiang taler. Sapunika adalah titiang mawali malih matur suksema duaning titiang sampun ngamulihang niki napuasane galah ngrauhin niki banget pisan titiang matur suksema duaning taler titiang pulih ngatureng bakti ring ide sang yang widiwasa ide betara-betari sane melinggiring pura pusah dumugi titiang taler napuasane ngatureng mangde duaning pemargi karya duene dalam mersida nincap pemargi antarlan labde karya. Adu mogi sarang sami ngamangi yang karahayuan kapungkur wekas. Nah sapunika talereng kewenten anggalah sapuniki titiang nenten dia malih napuastane panjang lebar titiang nenten dia ngatureng dharma wacana ring rainane mangkin niki wantah wenten kaunian titiang. Nah sedereng nika dumugi pemargi karya niki mangde kewentenan sadwike karya. Nah nika pemakas nika dumon. Taler wenten atur-atur titiang niki mangde dumugi taler wenten pikenoh wenten pikayun. Pikayun taler sane semaya ring ide Ratu Krama Desa adat Wanasari sarang Sinamian. Nah ini sapunika titiang gawentena nyih nayang raga niki nyih nayang raga mangde kauningan ring aran dalar kauningan ring rupa ring raine mangkin. Dualing sapunika nah niki titiang wenten niki pengerencana pengerencana napi duaning titiang matur pengerencana. Nah niki dereng wenten penetapan pengerencana jagi nyarengin ring Dewan Perwakilan Daerah ring Republik Indonesia DPD RI sane jagi ngerauhin ring 2024. Nah niki calon perorangan boye niki partai nah sapunika. Nah duaning sapunika titiang muliang galah ring raidene mangkin nanika duaning titiang matur suksema peng banget napi mawinan nawenten titiang galah matur ngundingayang ngundingang nyihnange raga ring krama desa riki ring Wanasari Sinamian. Nah dumugi wenten pikinoh nyane titiang lunas pangerestu niki peng banget taler titiang lunas pekayunan dumugi mersida nyalengin dumugi mangde ngamolihang ter mangde Jayanti. Nanika napuasane unteng sane titiang ngarauhin ring rainane puniki. Ngapa mekas titiang sampun poleh titiang ngatureng bakti ring ide betara talunas pemargi ring niskala ring sakala titiang sampun taler wau poleh ngewedar nguni ngayang ring semeton titiang ring anggegria sapunika taler ring ida Ratu Krama desa lanang istri sareng Sinamian. Nah sapunika dumun sane mersida jagi aturan titiang ring raine mangkin dumugi sareng sami wenten pikenohnya nih. Dumugi wenten semaya ring atur titiang taler ring ida Ratu Krama Sinamian. Yening wenten menggah ring arse titiang lunas gengrene Sinampura ping banget. Inggih asapunika dumun ya titiang nenten ya panjang lebar malih duaning niki sampun kebanda telerantu galah mangda nenten titiang makeh titiang taler napuastane ngambil galah ini
Sapunika dumun jagi puputang atur piuning titiang. Inggih puputan tiang antuk para masani. Om Santi 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 Om. Inggih menika wau samrama wacana saking Ratu Haji Didiang ide bagus rai mantra suksema sanedahat aturan Didiang ring Ratu Dodone Kramo sareng sami mantuk ring uradian idodane sareng sami. Sadurung ngelantur Didiang taler nenten lali ngaturenang sukseman manah ngewalinin meneka di Manggala Prawartaka Didiang iriki karya ring puse antuk sepengrauh Ratu Haji mriki taler ring punya sanes sampun kepice ring prawartaka drwene puniki dumugi Tuaji yang pemargi sane antara hayu kirang langkung minangka dididiang ring prawartaka karya menawi penyapa penyangre ring linggih Tuaji penyembraman didiang nenten lali didiang lungsur agunging pengampura nggih riantukan sambrama wacana puniki sampun puput durus krama sinarang sane wenten ring ajeng balegong puniki marep ring kauh mangkin nggih sisi kauh ring state sane ring sisi Cloud State mangda marep kaler kenten dalar sane siosan Ratu Haji durus pun unggahan sareng sami penglingsir griya jero mangku di tiang sareng sami durus wenten pisuguh halit ring ajeng di tiang nunas ring Ratu Haji Chandra riantukan puniki samrama wacana saking Tuaji Rai sampun puput mangda ledang ngiring ide Ratu Pedanda nyujur genah pedarmo wacanan
Cek. Nggih, titiang winten atur gede majang ring semeton ring panitia senarang sami lala ring prajuru titiang lunas riki winten genah melinggih ring podium ring sisi kelot. Malih pisan uniang titiang majang ring prajuru tala ring panitia sane durung boleh genah melinggih niki winten genah melinggih ring podium ring sisi kelot. Nggih suksema. Inggih, titian unas suratian jebos. Duaning bakti upakara duene sampun puput kas astawayang ring singgih ratu prana istri. Acara utawi parikrama rahina sane makin jagi pacang kakawitin. Swasti prapta saha suksema dahat aturan titiang majang ring ratu peranda lanang istri sareng kalih sampun ledang nudia ring rahina sane mangkin sane dahat suci yang titiang ratu kalih ring para olaman titiang pemakasane Ratu Haji Bapak Dr. Ido Bagus Rai Mantra ampuro dahat yen giwang titiang inggih minab sampun
sami ngewikanin niki sauninga Ido Dumun boleh menjabat dados wali kota Denpasar semenika. Nggih dadosna ide mantan wali kota Denpasar kalih periode. Suksemodat Ratu Haji sampun leda ngerauhin. Taler majeng ring Ratu Haji kalau manti tiang Profesor Yudo Triguna MS. Taler ido mantan iki. Ido mantan Dirjen Bimas Hindu. Taler rektor Universitas Hindu Indonesia. Taler kalih periode. Ampura dahat ini uang di tiang Ratu Haji. Semua dahat sampun ledang ngerauhin. Sepunika taler ring semeton angge griya sejebak Wanasari sampun ledang rauh sanewangan di tiang semua dahat. Taler dane jeremangku lenang istri maka sami sane sucian di tiang. Pengkalih majeng ring prawer take sao hangge sinareng sami. Taler ring pemilet sinareng sami sane sampun ledang rahuh sane suksemayang titia. Sedereng nincap ring acara ngiring sareng-sareng ngasih bakti ring ide yang parang bakawi pengkalih ring linggih ide Batara Betari sane melinggo stano riki ring kayangan pusah duaning sangkanin paswecan ide Mangdo ledang ido mabice waranugraha gumanti raris parikramo rahino sane mangkin sido antar memargi lan sido purna malarapan untuk penganjali umat. Om Swastiastu. Inggih Ratu Idodane Sinarang Sami. Acara sane mangkin inggian punika Dharma Wacana sane memurde karya mamungkah ngenteg linggih ngusabodini lan tawur agung sane kadagen oleh ide Ratu Paranda saking griya tegah tunjuk ampura dahat Ratu titiang ngojah linggih pepasih ide utawi pesengan ide pedanda putra yoga niki sampun wenten nggih. Segera Ratu. Niki sampun wenten. Nah ide saking griya tegah tunjuk. Mangda sami ngewikanin ide dumun dados dosen ring IHD. Ide pengampu utawi ngajar mata kuliah wariga lan pengantar weda. Patut Ratu. Niku mangda sami ngewikanin nggih. Hingga Ratu Lura yang ditiang matur rasa amatre ring sejebak desa adat Wanasari niki kepah dados 5 banjar Ratu mado kawikanin ring ide. Nah naler nenten nainin ngambil karya agung sekali niki sama niko Ratu. Ditiang poli mesti ringan ring ide penglisir ditiang sinareng sami sane mayuso wenten sampun 80 tahun Ratu. Kocap nenten nainin mangin karyo sekali niki sebeniko Ratu. Mina melintang ring 100 tahun nenten nainin mangin karyo agung sekali niki. Nah niko mawinan Ratu Idodane desa adat sejebak Wanasari sampun suleng taler nyikian pikayun jagi nangun karyo agung puniki. Duaning sapunika duaning nembe niki Ratu. Titiang nunas ide manoledang ngecinin Dharma Wacana napi tetujon nyane ngeteg linggih napi sukseman nyane ngeteg linggih taler napi yaso kerti sane patut kemargian ring sejeronin nyangre karya agung puniki mangdo wenten angin pertiwimbo taler geguat leng aturan ayah-ayah karya agung sekadi puniki. Nah, wanta menika ditiang persido matur Ratu. Mangkin galah katur ring singgih Ratu Paranda.
Inggih, durus rada. Inggih majeng ring bagus make panginter acara Prando Nyuk Semayang indik kewontenan galahi puniki. Pertama majeng Ratu Singa Paranda Istri ring tepangan puniki make wiku tapini sane pisinghang titiang. De Prando sane madak make wiku ya jemana menawi de nenten derau niki. Taler makadi para penglingsir anggo griya sareng sami sejebag sadat Wanasari. Taler para dari jero mangku para prawartake panitia sareng sami mangala inggian anggo sareng sami. Taler puniki wenten gesaji Rai Mantra sanes Sumayang Pranda sidarawuh kadi mangkin puniki seputar. Pemekas taler idedani Ratu idedani krama disadat Wanasari sanes Sumayang Pranda. Kawitin Prando atau ngarsun pengasungkara. Om Swastiastu. Yukti sesampuni makadi Pranda rauh napak kering kayang terwe puniki. Rumase dan purun rasa-rasa cang matur napi malih ke bawah Dharma wacana iriki kenten. Napi malih sesampun panggih raris tokoh-tokoh druwe iriki maka diki ibon ditiang gri abalang ditiang uning gede-gede sangkan ngido dal duk taruh haji kan nyenang uning ditiang gede-gede sangkan ngido darang ngenikin talar semerang aku griyo siosang sami ditiang kajian ditiang saja jatin iriki kenten talar bentan malih sani siosang punika haji Triguna sampai sepes tokoh-tokoh pisan kewanten nantukan pun kisang kaning kapituduhang oleh sang Maragaya Jomana taler wikota bini majalaran itu bagus haji niki panitia mandel persida ugi maka dititiang rauh liriki pacang nyarengin megenui rasa mausan melik bagang inde pemargin pocara ageng truini. Kawiyatanipun kari bawasi wau karya duwe sani pacang ketangunang puniki yakti karya ageng pisan. Pertama gumanti arang kemargiang langka pisan-pisan. 80 tahun nampun wau kanan dan langka. Kaping kalih riantukan karya ageng janten sampun ageng makweh tarer ring Prebio, ring ayah-ayah, ring galah masyosan jantan ageng sampun. Karya puniki lingsir-lingsir maosang yukti karya sani pingit tenget sakral pisan. Antukan punika patut kesangger sarang sami cenek kelih dua bacang menika. Manuleng suleng katune pacang nyangre karya puniki. Dan sida pacang memargi karya puniki yen wantah pacang kemargi angket didene oleh panitia mandantan. Sarang sami semua lini semua lapisan masyarakat nganut kompetensi suang-suang halit-halite ring dijane itu anu-manum dijane lingsir-lingsir ring dijane sampai titiang sampun katurin oleh Agus Muda buku pedoman indik Purana karya mungkah ngedeg linggih ngusaben nilan tauragung nembe mangkin maka titiang Pranda kentem nih manggihin buku tuntunan buku pinter kari puniki lengkap pisan menawi tiang kal nyontek bisa nyendi pet pulun pacang wenten nak ngomong dados tapi ya jemana tapi lengkap pisan-pisan. Kuwentenan buku lengkap kadi puniki menawi sangkaning panitia walaku drwene ampun mapinuna sering
ide peranda istri, ring barbiang-biang tukang masyosan sampun, waring suang syosan, haris sampun kepilpil kan pulang haris sistematis pisan-pisan. Harus ke peranda masa ngopisan. Dadal sering sajroning persiapan murbe. Nah, artinya planning ya mungkin. Pai becek pisan-pisan. Daging dudonan karya sampun, daging karya upakari ring sajroning ring nangken pangkat karya sampun medaging. Raosane rekap nih meki. Inubundon nggak dititiang dan ini maki sampai medaging rekap punih. Udah yang suci, kuda babangkit di jaden mangge napi malih walungan napi luir nih kamu bisa lengkap. Napi malih sio sering sampun buku pedoman sampun cakep tadi puniki. Ada sampun rahuriki indek wangunan supaya sampun cakep pisan-pisan sampun. Niki nanyang menawi idulane kramu sampun semekan kumati pasang nangun karya puniki. Semangat terweh ini yang banget angabiu bisa ngaibatu bisa. Tadi wau di tiang mausang antukan karyo puniki kumanti sakral sangat pingit. Punika wenten haris maka tani ke bos ya sekerti tani patut pacang ucah yang markia. Naring sastra wenten mengah di tiang ternyidangkan apa makin cek kuntul sana penotak. Wenten ucapan kadi samuniki. Kayatno kena ayu seolah lu ulah yantan hana beneran triling ning haji nirgawi puarani amri hayu biaktel temahan nika dadasnya ya dengan kucap ucap buyaktiane dan pisan-pisan ulah prakat berjalan patut anut ring ning haji ya. Antukan yen dan manut ring ning haji kebaos pinunase manut molehang kerahayuan rahajangan kesukurtan dagaditan mau balik sani pacang polihang duaning punike ngawinan haris kebaos ring sastra duwene puniki pemekas sane patut sajroning karya puniki inggih ke ring sajroning parisana ring sajroning tademe ayuwe ujara bergas ayuwe ujara hale ayuwe ujara gangsul ring sajroning bebaosan dan dados bangras dan dados beraus kasar napi balik pacang baos kawan ujar mena juga tadi nang sani baos nih mangde baose mangde sani ngeledangin kayun nah nike mangde ngeledangin kayun baos nike nah raris mungkin pemargin agama wiring Bali antah medasar untuk sastra Banten pemargin agama berwiring Bali kesanggre untuk catur derste kesampun pertama mungkin sanes ke pisinggihang pisan keinggilang pisan sastra derste wonten taler wenten kuno derste sane patut wenten desa derste taler derste sane wenten teng desa Derwene riki wenten tar loke derste indek catur derste punika sastra kuna desa loke nika patut medepukan antukan dan sida antuk nepasin ring sastra manten dipunapine sastra ne
sane mengah ring sastra A, masyosan ring sane mengah ring sastra B. Wenten umpami makadi upacara anak carane ngolah caru resikane sastra ne wonten masyosan. Wenten sane ngolah dados sieu macam olahan tanpa jejatah. Wenten guling betutuk biasane siosang. Ring tepengan puniki niki peranan sang meraga ya jemana wikian wiku tapi ini sanicen pacang kemargiang sani pacang kesungpan sami punika patut wantah pilihan sanicen. Andukan sastra mungkin niki mau sana. Niko dalar ngawinan ini pemargin ya napi malih karya agang puniki ring desa B menawi puniki pemargin puniki desa A punika antukan gegambelane menawi mesios-siosan kengawinan tepangan puniki patut sanicen disepakati pacang margiang. Napi malih mausan ini taur lagi endah pisan yen taur niki wenten angin kene wenten angin bebek wah sios-siosan. Nah nika andan sane merupa sapun kesepakatan yen kayunang pranda puniki buku tuntunan niki penting perannya mana anut yang diri pun api jemangah sane sampun kesungkemin sane ring buku adukan nika taler paican ide pranda tapi ini ya jamana para pengisir-pengisir sarati Banten sampun mendengar ke dados seten wenten malih merupa kadi pejukja sampun bantah margia acting mantan sampun planningnya sampun becek organizingnya talar sampun becek mantan sampun acting sampun daru margi nah nika ring tepengan ada niki nah jatene yen selah-selahin kumanti napi awinan irago ngatiang margiang upacara-upacara napi malih karya agang kadi puniki Payosios gumanti nyih nayang bakti derwini majang ride sang meraga mau maparagan ride betara ring cihno bakti gumanti napi awinan irago patut bakti ring ide sang yang pramuwisesya maparagan betara-betari dewi siosan atau kan darah mejantan sampai pacang nunas kerahayuan kerja kesukretan kejagaditan mewasane sosane ke antukan pacang nunas agang penunas agang raris aturane karyone agang sapunika antukan pacang nunas kerajangan jagat dulu ini pemekasan desa dulu ini puniki antukan yanten iwang atu paraneng elingang enten mengah bos Narti Srantasya Sakyaya Dewa kocap ide sang meraga pramuwisesa meraga betara-betari ide pacang swece ring sapu sirugi ya damuh ide ane bakti tur temes jemet ngaturang ayah maja ring damuh ide sane bakti maja ring damuh ide sane anteng ayah ngaturang ayah ring damu hide kadesa punika ide pacang swece arina patut bakti punika wenten kawin mangah yang diwang antuk para ngelingan ring wang hayu nirasraya ke gawian tang mahana seraya anake sane wenten jagat puniki dados manusia nenten pisan kangkat nenten medewi kanti nenten meduwe seraya patut mau seraya ring sang maha seraya ide sayang widi maka maha seraya tontang naga mangasai siri sang yang tri ambake ngarcana kocap maka di imbe ipu dilelipi ke patut angin imbe ipun bakti majar ngide batara siwo tur saku ngaturang sembah sakeri bakti nio pagah wet sangkaring pagah baktenipun nilelipi majang ring betara siwa dadi sawit di sangyang tri rajian take kangen resipun kalung oleh hidup betara siwa prabde kang gurude prasomi mula tinaga pranateng ruhur sedek dina rawuhipun igarude ayat pacang nede lipi dan ipun purun nede antukan ipun ampun dados kalung betara siwa nyembah aturang bakti
I Garuda majang ring Betara Siwa keni taler i lelipi kesembah. Yen sampun kumati bakti druwene majang ngesunan pagah. Antukan ring kauripan druwe ten mari pacang wenten gegodan. Pamancana awinan makweh pisan wenten pengersiti penunas ican. Malih nyangger karya puniki. Saya nageng karya gegodan nih pacang saya ngagengan. Punika awin patut pagah der tek kayune punika. Ulah pagema gaguan rasa gama budi tepet kayun sane pagah budi tepat pikayun sane teling. Ia juga nah iya laku nika karena niran suka biodaya ketemu antukan melarapan saking pagah pakayunnya pegambel antuk pengancana untuk daging sastra agama mereka mewastu pacang sidang mangi tatujon mana nika ya. Nah nika rama kadi sapu nika mungkin mungwe tidruweni kadi wawu punika patut kecinayang antuk ayah-ayah taler antuk dano punia dalam sapu nika nggih nggih. Wenten ke bos, anake sanitan pisan-pisanan, teman-teman nggih. Gunang ikang wang mangke kramania. Niki pemari. Tanpa citan demanipun belajar. Yo tanpa napa nenten usaha yang pacang mita teng indriya. Tanpa aweh dana nenten nyaipun medana maupun tan puja nenten bakti mayatnya ikang ginawiakeun ieu nirbagya teh ieu. Antuk sapunika persolahipun nika nirbagya tan pacang manggihin bagya tan pacang ketemu bagya di aswi pale asing sosalahnya tatan penemu suka. Nah sapunika punika pikoleh anak nenten nyak nenten teman medana. Maupun ieu bakti ring sesunan. Pimalih wenten di tiang eling ring bot panugrahan di Resi Ringgokan Betara Kala mungwing sane dados tetadahan Betara Kala sinalih tunggil niku ya nana wang tan bakti ring widi tan bakti ring kawitan wenang tadahan teu kenten penugaran Betara Sumajang Ringgokan Betara Kala sane dados tetadahan Betara Kala anak kenten bakti makawitan pebakti ring widi masane san puniki nika awinan piserang pisan ring bakti ni puniki. Ring sesuunan druwe nika. Dia nak maragama huning. Aling ke merupa laksana pikayun mara makayun menyet kan sampun ide pacang ning. Apa nika? Menawi antukan galah karya puniki ala ten wenten menawi malih kesempatan yang baik puniki sempatan emas antuk idane sareng cang nyih nayang bat ayah punya miwasane siosang punika. Malih pidan malih saya ketiban nawi durung jantan pacang malih karya puniki. Kan sampun cihnaya. Ini dana punya boyo watak merupa arto barana jinah mantan. Nawi kangkat merupa wawalungan mawi sana berdua napi sida unwan walungan ram napi malih punika. Asa dan sampun berdasar untuk las carya. Pemekasnya pikayun las carya undang punika. Nah nika. Nah nika termatre angken ditiang pinaga pemungkah ngilor ngidul harus mungkin nawa ring karya druwene inggih punika karya memungkah ngenteg linggih musabonini lan taur agung. Wastani memungkah antukan menawi wenten mecikang pelinggih siki kalih ngawasan. Domalih nenten nonin wenten uning ring indek karya sane dumun kepatut sama memungkah. Ngentek linggih ring sajroning nangun pariangan pindah ke puncak upacara terakhir. Durung kemargiang tirat karya ngentek linggih durung merasa paripurna kayangan terwe.
durung ide entek rajak meligih ring pariangan itu nih. Mandi tertujuan dengan terligih kemanti nunasice mana ide rajak ajak meligih ring pariangan dulu ini pacang rajagang kerajakan jagate madatan keramunin enten salah laku ilwang pemargi neka untang tertujuan punika duduk pun make enten ya nu sabun ini sane mawasten ini neka ide betari nunasice ke kemakmuran, sandang pangan, kemah lipah loh jinawi, masalah pun sampun mengaring buku terwini pun nika kasih cek. Nah nika. Terus sering sajeronen dudonan karyo puniki sampun mengawet sampun bawa kelin, sampun hari nyukat kena, sampun nangun tetangunan, nabi sampun beda wangunan selanteripun oleh nampun murup-murup, nunas jatuh pokare. Nasi sampun nah laris wenten di sampun permayone wenten karya sane kuastanin nuasen karya ring nuasen karya irika pacang ngawit sampun ngadegang ide betari pengeraja ide betari tapini ide betari guru dadi mewah sayang rareangon mewah pengersidi makanya pisan. Indek betara pengerajak, wenten makudang-kudang pemargi. Wenten nak mausan sana adegang menangga betara pengerajak, ida betara dalam. Wenten nak ngerajak ngajakan pengerajak karya, ida betara langit, kayak katakan. Nah, sios-sios mainnya, suksara ringsang meraga ya jauh mana. Ida betari tapi ini, maka pun kita peranda, wiku tapi ini. Ida betari tapi ini, ida Dewan Tukang Banten. Jadi ini ide betari umah, sani di tepengan ide tukang Banten, ide betari, ide dari, Dewi Wastu, Dewi Pradnyan, Dewi Kencat, Dewi Pacat. Nah ini keiringan ide betari, tapi ini ke sampur di karang yang ide tunasin tuntunan ring nih sekali, mana ide ledang cang tuntunan, ingin maju ide di Banten, asal eling ring sebenarnya, adukan. Anaknya antukan karyo dengat kayak yang ke anu saya antukan. Aris ide pengiring ide betari tapi ini seni mewastu pesengan dari Pradnyan, dari Pascat, dari Dewi Wastu, sana ke nika kocap ngandel sastra boleh ditanikin kan di Haji Dumun. Kawinan dari kalaning puniki sampun patut nyuarayang sunari, atau kan ide oneng-oneng ring nuarang kedongan. Nah nika pindah ke pacang pemendak, manda ide rauh, ide betari pini kairing ngantuk widedarin ide Dewi Pradnyan, Dewi Wastu, Dewi Kencan sarang papat yang tadi wang ngantuk. Nah nika indik sang yang guru dadi nika ide pacang maripurna mandetan kacuntakan sang dua karya. Awinan nika pindah ke filter. Di PT ring ide ring sampun karya yang memargi pet wenten kelabu pangan di sederwene karya tetap memargi antukan ide sang yang guru dadi maka pemaripurna mandetan kahanan cuntake sang dua karya. Awina wenten tirte pamari suda tunas ring ide betara ide sang yang guru dadi mesrana antuk toyan toya sudah male toya empul monika aris sampun tunah megenah ring jabe pacangen kesiratan untuk ide reklame pacang aturan ayah ke sandur dadi. Sang yang rareangon nika dewan wewalungan atu kan sejurung yadnya puniki make pisan-pisan pacangen walon unwan-unwan tapi jantos ke kebun nika sami ide sane berdua yang ngwan ide adegan rika tunasi cain ide mandeledang ide mau pice micayang wewalungan yang unwan pacang kangen serano piranti upakare sampun. Dalam adegang pengrastiti makwe pisan wenten sane kuastanin Pancakerte sanggah bilang bucu
ring sang kagak peta, sing kagu sang ya buta dengan indra belaka, sang sedahan memedi, nah niko. Nah sice manda samuhitan dan kebencanaan nanti sorohan soroh kede sernapi dan kebencanaan itu sama mereka. Niko pengerti sami niko tekap ngawet saking sampun ngadakan puneka sedina-dina baturan. Niko pengerti niko. Wenten malih sane kuastan pengraksa karya. Sane ngeraksa bebat, sane ngeraksa tamyo, sane ngeraksa jiwa, sane ngeraksa bebantenan. Niko sane pesengan sang budo pilu-pilu. Ngeraksa jiwa sang budo rudira, ngeraksa bebat sarwa ratangan. Sang budo kekawah, ngeraksa saluwirning pirana bebantenan. Sebuto hari-hari ngerasa sadruya karya sang malisiki wenten sane ngerasa tapi wastane ngerasa sahnaning sane pacang yang kalen sapunika. Itu sang kamu jaya, sang buto kamu jaya. Ke talar malih makeh wenten penunasican ke mangda menawi becik pisan mangda wenten taler mengandung mas kocap jadnya punika merupakan media pembelajaran ke ring suang-suang sira sane pakat ring bucok kajok angin agak petak dagingin sanggah niku agak petak kajok angin sedahan medi menika dai sang sane membanten sira pakat atur manda eleng antukan makeh pisan sane pacak eleng en sampun daging merah punika tendangan antuk. Manda wento proses pelajaran. Suang-suang wangunan becek bisa nih daging niki sanggar pengrajong, ini sanggar tawan, niki sanggar napi peselang, niki napi melis daging pinggat menawi becek bisa dalam manda uning kan alit-alit pembekas. Itu kan oh niki madan kini. Lalu sabun niki badan banten mal bedan dagingin ketan dalan nggih becek bisa ngedan. Nah, niki sampun daler kalan niki sunari. Sunari kocap undang-undangan ide betari seri. Tadi seri ini ke antukan karya mendaging usabun ini talar mendaging nek dagang manik galih ini ke patu daging sunari. Pandan ane mewah mana sunari mah suharau nih. Pengalaman peranda yang anutan bolong-bolong nih tuh kadi bolong-bolong seni maring sastra tanya memunyi pun gitu. Munafi menawi peranda karya aja nyak memunyi seni mekar seni anut bolong-bolong pun. Benten sio bolangan selibeten kene bolang gitu kalio taler kalau pengalaman tanya memunyi pun kalio saninya pun memunyi suara sunari peh pisan mumpung peranda weleng andukan karya druweni patut kedasaran untuk satyam siwam sundaram taler satyam mangdo patut anut kadi catur deste siwam mangdo suci ning asing-asing penyucian sami merupakan penyucian pembersihan antukan Tuhan yang maha suci hanya bisa didekati dengan kesucian awinan yang telak tekang bantan-bantan derwini ini ke sebagian besar mau pekenoh mau tujuan pun penyucian pemarisuda panglukatan penyupada sami ya, rahul saking tepung tawar lis rauh ke pedudusan dosan alif dosan agung sami tujuannya penyucian terus penyucian sampai Jan. Nah niki atau sejaring nyangre kesucian niki sane mewah. Nah sunari talar ketungan talar sampun Mas Farel niki. Nah makin sampun arang bisa niki menawi yang kayun-kayunan antukan karya duwene karya yang berbasis agraris kan gitu umum. Awenan alat-alat seni mangke alat-alat pertanian ketungan napi mal sunari pindakan dalukta alat-alat pedudusan daging tangalo lampet alat pertanian sampai niku sami niku nyesang basis pertanian agraris temun niku. Nah ampun kenten wenten atas karya nabi astane penuasen ngingsah nyangling tetujane nyiramang ide betari sri beras napi beras putih, ketan, injin, sampai siraman, sane pacang kanggen, piranti rikalaning pacang makarya aturan sane mungah ke sanggar tawang. Ke
ngingsah nika nyiraman, nyangling nika manu bersinar bercahaya. Enggak manu cahya. Awinan sio sering ngingsah nyangling katur ring sekalane, ini sekalane ring raga suang-suang manda sampun tiket aler. Ngingsahan bersihan pakayun terwe. Nek tegang sekalane tegan beras, ring ini sekalane manda tek tar antek pakayun terwe nih pacang nyangro karyo puniki. Ngingsah nyangling ngingsah ring sekalane ngingsah nyiraman betari seri beras ring sekalane raga mana bisa mersih ngingsahan kayun sana kuda sana dan c nek sapa nek ke sah nyangling mana macahye nah sapa nek nah nek toyane nek sampun angin toyo tanja sembarang toyo solas nek toyo empul toyo kerisan tolo danu tolo kasen mas biasa nek nah nek toyo nek ngisah nyangling nek nggih nganut sastra ampun mengahariki ring saja ring sah nyangling toyane banyun dan itu mana nenten maure dan dados mengenah ring kayangan toyane. Iku toyane sesampuna angin nyiratin napi genah pacang mendem penyegja, pacang mendem pedagian, setalar tunasan untuk keramu ni punika toya banyun pinake ide mapaice berkah ya kemakmuran kenten. Karena dari seri ni ke Dewi kemakmur, Dewi padi, Dewi pangan. Nah, nika. Aris wenten tidak boleh pacang mepepada puniki ring kalah, ring jadwal mau pepada. Nah, mepada tujuannya punika pertama nyuciang mari suda wawalungan sani pacang kangen upakara. Talar kaping kalih nika nyupat iburon punika ibu mana sida ipun nincapan kauripanipun kenten. Anto kan ibu ron, tapi malah saru taru, nenten sida iceng uncapat diantan ketulungin oleh manusia, nika kenyuciang. Awina wenten, tapi wastane penglepas prani, kan penglepas prani. Wan sane membuat pisan-pisan, niki wenten mekadi kontradiksi. Di satu pihak wenten aja-aja sane kuasin pancayamo nika ahimsa tanpa mati-mati. Sinalih tunggil bacaan pancayama. Ring karya mepepada gumanti pacang mademang. Nah, punapi niki kone sing tadi nak memati-mati udah ragu nampah. Nah, kita sampun nike. Nah, sane kebaustan kedadosan ring sajoreng memati-mati. Sane memati-mati warin nyakite metu saking sadripu, saking krudu, saking kemauan yang disajuraning mau tetampan wawalungan sana yang perkara dasar nih adalah tapi astan kesucian terus keikhlasan dan cinta kasih enten dan jasangkaning keruda rago pacang matiang matiang wawalungan mereka enten awina wento bicara mau pada keliling niki saru wawalungan niku ceritane pacang nangkil ring benar siwo ki kayang aduwe pernah ke nafian niki nak suarkan kayang niku nak suarkan pacang nangkil ngida betara siwa mande melapor niki yang sandi pacang angin di tiang upakarum niki berledang iratu pacang nyupadipun nodinca pakenten saat makan nih kadi sapurike iya sani mau batis kali tangkil ngida betara suara mande ipun pacang sida nincapan kawirawanipun iya sani mau batis papa tangkil ngida berhamu semua selanturipun kan pacang ya Kocap ngandut teori agama, baburan sana kebenengin poleh angin serana yatnya, ngejak mejantan lekat di puri bekas pacang nincap. Secara teori agama nih, iya ning dados dumun dados celeng yang pidane dados napi dados bojok malah sampun nincap anu kualitas kauripanipun. Tapi malah yang di doa ngas tahu, napi mepada nih kan mana wente, ane masuku kali madadas wiku sakti, ane masuku papat madadadi tando mantri, niki harap doa, niki harapannya manda sapunike. Atenipun jantan sampun manda nincap kauripanipun riukas. Awina wenten upacara mepepada penglepas prani sapunike. Kolen yang anut pengalaman gede, tirta penglepas prani, manda nafastane manda pingitan pisan, manda ten jantos tirta penglepas prani ketiba ring kramo.
hati-hati di mandu niku kalau tapi malih pacang mandi kalau nyimpan di dalam niki mandu catetan tensan niku wantah ketiba ring walungan saya dipacang kepada ketampah niku ke perlu ke hati-hatian niku nggih. Indik mailah nak mau pepada wenten mau Purwodaksina wenten persawiya niku padah padi-padi sepada-pada wenten alasan. Yen pacang mau Purwodaksina ceritane pun kalau menek nincap pacang nangkil ring ida berhara siwa. Enten. Yen sane mau persawiya ke kiri adukan raga. Nah pun pacang ke Pertiwi ke enten. Car ke Pertiwi. Badannya ke Pertiwi, rohnya ke atas kan sampun niku. Enten. Kalau perada pepatah jangan mau perang sinau dan pasti kena. Niku wenten mau persawiya kesepakatan mantan pada wenten alasan. Nggih. Nah niku sampun wasen kan sampun mau pepada sampun harus memben wasaluripun niki karane memben bayosyo tujuannya negepin. Ampun ditegep upah sane mungari surya ampun sane anu sampun samering panggungan api negepin saha mlaspas Banten punika. Banten mlaspas saha uripang Banten punika. Mekas taler rikalan puniki ngas tahu ide betari tapi ini taler artian nika. Minten nyampat macam nika kalau nika daging nika. Nah nika tetap daging nyampat macam nika tapi malih anu nika kenten. Memben. Ada setahur. Tahun niki kita ragang pisan sama antukan mekebo. Sampun mekebo nyangar tawang sampun saron nika. Kan kas tawan tuh Pranda Siwa Buddha Ujangga sampun nika. Tapi awinan sarang 3 antukan pacang mari suda Tribuana Bur Buaswah. Resi Bujangga pacang mari suda Bur Loka. Pranda Buddha Buah Loka, Pranda Siwa pacang ring Suah Loka. Ki pada dua among-amongan punika. Ki nyupat saru prani puniki anu dan ada. Itu kan suang-suang pembagiannya ide Resi Bujangga medue senjata 5. Pranda Buddha medue agam-agaman kekalih, Pranda Siwa nasiki. Si Bujangga 5 ketipluk Gontorang Sungu malih genta utar kala 5. Buddha Bajra sarang genta. Siwa genta mantan ring Suah Loka puniki. Mari suda Purbuah Suah nika. So sering punika pembekasnya niki nyomia jadi taur nika. Nyomia parwatak Buddha kala nih punika. Manda wali matemahan dewa. Budaya dewa ya. Nika untang nih ada nyomia punika awina wenten tapi wastane nah niki yang mewah nika Yamoraja nika. Nggih. Nah nika ring tuntunan buku sampai becek pisang-pisang dipun api andok saremake nah ini Pranda mengalami nika sesamlehan bakat sape dan nika nggih antukan sesamlehan itu anggen lenan genten sampeyan samleh nika jalan Yamaraja untuk Yamaraja nah nika check and recheck serangan nika oh puas kene nek antukan saremake ana wenten sane sampun ngomongin yang prinsip-prinsip nika mangda wenten ana naonin petang jam 12 maru eling tekene menika wah ngebel panitia kalian kan bado anu enten umpami nah nika ke das nika itu kan madi karya kumadi yakti danget nah nika wenten sampun ring terus sematra mantan atau kan sami pun mengaring anu niki ring buku puniki kenten niki sematra angin pengeling-eling mantan ya 6 lebos wenten menawi dharma pula kan nika kalau rika ada sing sampun puncak karya puncaknya ngentek linggih dan talang musabun ini. Nah, Pranda boleh depan ring musabun ini. Ngentek linggih sampun nonton bahasa nika. Nika kemati kali wawu sampun tertucone untang terujan manda ide batara rajak gajak belinggih ring karyang ni desa. Manda ide kayun belinggih patut bersucian bersihan wawenten pemlas pas sampai malih ada nika sami proses penyucian pembekas dalam pedagingan. Nah niki dipun apine wenten penampen artine karya upakaron sampun gede-gede Peduli Senagung. Kalau indek pedagingane anu nah tapi ada anak kirang diperhatikan antukan ngenah wastane daging niki pun unteng jiwa wangunane ke umpami yen mas mangdo mas betul-betul mas enten mas-masan aneke
Daler permata saya becek sana utama sina sampun sampean duwe ampun ana kepacang aturang permata mirah ring pamusan wenten mirah putih seduwur di tengah mirah barak kebeten mirah selam di tengah beten mirah barak nika wenten bedawang selaka bedawang temaga wenten jauh mas selaka wenten udang mas naga mas nika kalau mas makin mal sana kan kalau utama nika ada yados kecil kalau asli barangnya gede-gede kalau dan asli ya mereka usaha. Atau kan ini daging ya untuk penting pisan. Atau ini kita wangun pelinggi tan bina kadi jagat ya karya jagat anda kan tidak bertaruh pacang lingihan yang jagat itu berarti inti bumi niko bedawang tan niko sama makali bener bedawang naga mawe niko antukan naga basuki naga androbogo niko lambang air dan bumi selanjutipun naga taksaka mana niko niko daler pis bolong ipun wonten makin kudang macam pis bolong ane utama becik pis bolong kuno asli nih ke tebal cek nih ke antu kan dia ke Panjodatu kemanti wonten daler jina bolong Panjodatu sane anyar cek daler nih ke sampun tegap dalam daging Panjodatu kalau wonten sane Tridatu wonten sane seng malah wonten nih ke iya ning ring tepangan angin pedagian anut kayun frando mano ane asli ya dia tuh wilangan kedean padang kengangen aku tahu jalan tengah enten poleh tegap mengada wah nanti ane Tridatu menawi sanangan kenten kalau utama pedagang niki tar makai pisan nelasan nyerah bolong tapi maliring penjag-jag bagyo pulau kerti malah pakai pisan san bandas yang selai tali benar nah pun wenten rekap menika nah niku menawi kramo wenten jatuh mana wenten jatuh Bempidal kemalih niki wenten saya sesepelan jinah derwe ring jero puri semua aturan mandu sungsung nika nggih ya nggih. Nah, antukan nganut keyakinan sapursiugi sane demen maturan mupunya acan dilipat gandakan oleh itu kalau keyakinan niki yakin nggih. Dan wenten nak sangkaning maturan pacang pas entan yen sampun jati berdasar untuk bekayun las carya. Sampun dasar untuk bekayun las carya. Seks nika enten. Nah, nika ring saja. Nah, mau nggak sampun napi astane bagio selanturipun pernah fucihno pacang sampun peligi hadrui pacang sampun siap untuk kaligih nilai do betara. Sampun puput melapa sareng pedagangan urusan tengah. Haris ngelinggihan dari do betara dan sampun siap kaliggihan nika ngalinggi. Durung nika marga melasti ndek melasti taler wenten pumargi wenten nak sedurung taur melasti wenten setelah taur nika suksara ring sang yajeng mana panjenengan nika nggih taur nika wenten nak setelah taur wenten sedurung taur wenten dari ini pepedanan wenten ring taur nak pepedanan wenten ring puncak kalau niki ring puncak seringan mau ring puncak karya pepedanan nika nggih wenten karya puncak wenten karya penuduk nika 4 tahun nyenok mangun ayu pada seharus napi meselanturipun nah nika jauh ke Banyak gunung atas nginap hidup taruh put ampun karya yen maosa yang ngaryani nama kalau nika maosa gitu nika semaro-maro mantan jati nika nak sami wenten sapering buku sne karyane dari panitia derwene wit saking wit saking para wiku yo ya cuman ya wiku tapi ini masih sanika nika tinggal ngamargi yang mantan. Nah, ring tepang kali mangkin, jateng parana tan uning tan banget niki nak kali waus-waus di tanah kenik-kenik antuk sangkan yang ide bertara dumun yang Jawa yang ngicen lah dumun kedik nika tan. Nah, Mekas mangkin ulangan sulangan kayun terus ini. Antukan niki karyo arang langka pisan-pisan sempatan baik kesempatan mas manggihin haris karyo puniki haris nika. Nah, nika cek kalah ngaturan ayah punya masalah teripun marsida karyane dari perahu sida wantah untuk ngacepang manda sida karyane sida margiantar labda kade sida silang ning don melebas wenten kadet jatine ten purun ten medang modula kalau wenten bagus iki sampai ngajak dengan kana niki nyawam nyawes ya kan antuk kita nggih sapunika dumun puran sementara dumun untuk pramusanti om santi om. Iki susmodat aturan tiang radu pranda sampun makueh mapaice ingi indip daging daro canda ingin punika piteket
ri sejeroning nyanggre karya agung ngedeg linggih puniki. Namangkin lanturan titiang balet kaping kalih hinggian punika Darmo Tulo. Menawi wenten ring ratu idodane sinerang sami sanedereng tatas. Taler wenten santulan ring pikayun. Mangda mangkin kadur galah ring ratu idodane napi sane wenten santulan ring kayun jagi nyanggro karya ngedeg linggih puniki. Inggih makin galah kadur ring ratu idodane sinerang sami. Inggih diurusan menawi wenten pitaken. Lurus inap sisi kangin wenten jagi pacang tunasan ring ido lurus temen. Cek. Oh wenten inggih lurus nenek jero mangku. Om Swastiastu. Titiang lunas ngadeg nggih. Madok kepangin ring semeton serang sami. Suksemo. Mapidawak titiang matur ring singgih hido Ratu Prando sane baktinen titiang. Titiang jagi metaken inde karyo musabon ini. Petaken titiang pendirian arti musabo. Raris kapengkale pitaken titiang sapunapi makna sesungguhnya musabon ini sepunika. Kaping 3 pitaken titiang ini wenten karyos sekali mangkin jantan sampun wenten sebab akibat asapunika sane takenan titiang sebab utawi akibat karya puniki wantah asapunika daging untang taken titiang suksema om santi. Inggih suksema dari jero mangku. Menawi wenten malih kalih siki, kalih dumun, kalih diri, sedereng kacawis ring singgih Ratu Paranda. Rika ring sisi kelot, titiang lunas, baktang mik jebos rika ring sisi kelot, rika Ratu Haji Komang. Singgih Ratu Paranda lungsur titiang penugrahan Singgih Ratu Paranda. Om Swastiastu. Ringgalah sane becik puniki boleh titiang galah metaken santukan titiang ring desa Pekraman nyarengin ring Sabo Desa. Wonten Sabo Desa sab kok kenikang wonten sab titiang bolong kinten nenten uning ring parindekan ngendeg linggih utawi sanetiosa. Singgih Ratu Paranda wenten sane mebuat takenang titiang ring Singgih Ratu Paranda duaning karya ngendeg linggih ring Desa Pekraman Wanasari wau puniki jagi kemargian duaning saking dumun nenten kocap nainin. Petaken titiang ritat kale pujo wali ring kayangan pusah lan Balai Agung sampun janten ring Desa Pekraman Wanasari kepuput oleh Hide Ratu Paranda kesarangin nantuk jero mangku kayangan 3. Doaning Hide Paranda sampun ngastawa puja kesarengin nantuk jero mangku kayangan 3 sampun ngaturang puja wali
ring utamaning mandala teraris ngelantur sampun ngaturang sembah pangobakti sareng ikramo sinareng sami. Sanetakenang titiang napi malih jero mangku nyeje ngaturang pujo wali ring lumung ring pengubengan taler ring telaga suci. Riantukan sanewau sampun ide peranda kesarangin antuk jero mangku sinareng sami sampun ngastawa pujo wali ring kayangan. Nika sane pertama, sane kekalih ritat kala nyanggro karya ngedang linggih sekadi mangkin sampun raris mepekeling ring ide sesunan sane melinggo ring kayangan pusah sampun kemargian. Doane yang sepunika pedaken titiang ritat kala ikramo ngaturang ayah napi malih ngaturang pekeling ring kayangan napi dados wantah nunas wasupada kesirate nantuk jero mangku ikramo sane ngaturang ayah napi malih mepekeling setiap ngaturang ayah ring kayangan pusah. Nika sane saping kali. Sane kaping 3 niki tunasang titiang santukan makeh nak metakon ring titiang tuaji kan nyarangin sarang ring petapo karya ring panitia dados sabodesa niki PKK sami metaken kocap dan dados ngangge busano jadi kocap dan dados makdo tas megandong kopek sekadi mangkin redu sami PKK makayona numas tas sane megantung ring bangkyang niki genten titiang bisane ngordo niki sareng titiang menduwe adi dados prawata karya aduh sing nuli panitia beli mang ngoren gitu genten nah niku tunasang titiang nabi busano sane manut angin ngayah ring kayangan nika riyen tunasan titiang ring singgih ratu prana demogi ikramo lanang istri raris ngayah pangten dan ngelah kuaco pangten dan ngelah kamen lemaran dan bersido ipun ngayah ke kayangan benika inggih wadang menika kirang langkung anduk titiang nunas agung ing pangampura. Om Santi 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 Om. Inggih, susemo acara titiang majang ring ratu aji komang. Nah, nggih, titiang win duman kidik ratu. Niki wau pitaken saneka pertama inggian pilodane jero mangku niku. Nah, niki pitakenipun napi arti musabonini. Nararis napi makna sesungguhnya dari karya musabonini niki. Nararis wenten aris pitaken kaping 3 inggian punika sebab dan akibat iannya ngedeg linggih niki. Nika dumun cawis ratu. Inggih, durusan ratu. Nggih, lajeng ring jero mangku sesuma banget puniki. Wonten nawi nenten pajang sida antuk nyawis nganut kadi acepan kaya duwe wonten prandel mausaha sesida antuk enten. Menawi sida paling libos pacang ketekepin malih untuk semeton siasan. Indek tegas karuna musaba. Nini nggih. Musaba yang tegas karuna nika yang ning mring bahasa Indonesia festival punika. Festival artine semacam biasane peparuman sapunika. Nini Dewi Padi implementa mangkan ke padi pinaku makanan dasar, makanan pokok kalau nika boga yang pokok nika
Dadasnya sabun ini ke upacara pacang ngerti nasi ring ide yang berdari seri ke Dewan Padi seni bos ini ke mana ide switch micayang ke Mertan ring damu hide sarang sami mari sida damu hide sedang manggil ke kerajaan kemakmuran mohon kemakmuran. Nah ini ke Sumatera sebenarnya. Sampun tamun nika tali ndek maknane sampun nika sampun antukan ira ke sarang sami ring jagane kuripan puniki muatang pisan misang mandep sida ugi manggihin kemertan, kerahajangan, kerahayuan, kejagaditan. Ades ide sani meraga Dewa Padi nika ide mandep sida. Jatine boya wantah Dewa Padi mantan, arti Dewa Pangan lah itu mandep sida ide mau paice kemertan, ya, macam kemertan. Mengaturan upacara musabun ini, mana ide mapaice, kan wenten aturan, wenten paice, balik. Mana ide mapaice ke kemertan, ring damu hida sarang sami. Nika ampura wadah sida ada sabun nika, melalui kewahin untuk mereka. Sebab akibat piniki mewah saja. Nali tunggil sebabnya antukan durung nonin kemargiang. Pacara ngedaglinge punika pati manda paripurna ring sajoran ning tata titi nangun pariangan kemanti patut kumain margyang sapunika margyang upacara niki kumantine margyang kemargin agama ditang eling ida bagawan nagastio mapi tekat ring utrane siangan di versi dredesiu nikayang ring sajoring margyang agama ring Jakate wenter kekalih Winda prawerti mewah niwerti. Prawerti nika melarap nanduk tapoyatnya dan kirti kenten. Awinan margyang nika jatin margyang agama sampun nika. Anda sidang manggihin tatujuan agama jagaditan. Akibatnya yen sampun menawi becek anto anut ring tatu titi magen tacang berakibat Jaraga sang semanggihin kerahayuan, kerahajangan, kasukertan, kejagaditan, saling kedek, saling kenyom, kalulung sabayan tak ke segilik seguluk na sampun nika resing desa ada purwene kentan. Pada manggihin kasukertan, kakate kerte raharje. Jadinya nika kerte raharje ke mana? Nggih. Kemah lipah loh Cinawi tang kentan nggih. Nah niki taken sani ini kan pertama iki suksema Ratu Pranda. Nah niki pitaken semadon titiang Ratu Uji Komang saking Geria Kawan. Kapertamo niki ndek Puja Wali Ratu. Titiang Owen kidik niki minap maksudnya sekadi sapuniki. Ritat kalau Puja Wali riki ringkayangan pusah ringkayang napi jantan sapunika jantan sampun nuhur Ido Ratu Pranda. Jantan sampun Ido jagi pacang muputan niki wenten lumbung wenten telaga suci taler. Nah ritat kalau nudonan acara Puja Wali punika sampun taler kepujain ring Ido Ratu Pranda taler dana jero mangku sareng sepisanan undengan ring Ido Ratu Pranda. Uningan Puja Wali Ido, nguningan Puja Wali ring lumbung, nguningan ring pengubengan, lantur nguningan ring telaga suci. Lantur haris muspo sampun kramo niki. Kenten minam Ratu Haji, nggih. Lantur muspo sampun puput unas wasupado nabi keh malih niki dene jero mangku nyeje usan niku nganteban malih Puja Wali ring lumbung, nganteban ring malih ring telaga suci, nganteban malih ring pengubengan. Nah niku ka pertama. Oh, mereka demun. Ingat dulu satu, dulu cawe di mana? Ingat yang kadisa punika pemargine nganut peminah Pranda kita demun durung jantan patut menurut peminah Pranda. Yang sampun ide sang meraga putus, pando sampai sekairik talak sareng nganuk mangku sampun puput kanteban, kayaban, sauk margian tite pumput sampun puput margian menawi entan perlu malih pemangku pacang nganteban suang-suang nike. Menawi ring sajaran yang mebakti kramone Cina sampun jantan bentuk pebaktiannya ring suang-suang mereka sampun. Nah kecuali di wenten penangkilan muspe menawi pacang paling
mekelingan damuh rauh nangkil muspering lumbo ring napi nika nai boyo malih pacang aturan api dan pailan puja wali nentan antukan sampun akendan penampian apa peminah randa sampun nika antukan sampun ide ngerakayang muput sami sampun nika celewentan penangkilan nawiana ada nguningang inde aturan penangkilan napi ketujuan penangkil napi naik kadi sampun nika nah kentan demen nggih inggih Ratu suksema. Nah niki indek pitaken kaping kalih niki indek apa niki. Oh, nggih indek pengayah niki nggih. Mepekeling niki tendaging niki. Nggih, indek pepekeling. Ritat kala sejeroning nomargian karya ngedegling nggih. Sampun wenten ring dudonan karya acara mepekeling sepunika Ratu. Nah raris sareng sami niki dane jero mangku sampun napi wastani ke penglingsir sinarang sami kramo adat sinarang sami sampun mepekeling ring sampun subuh dewasa kemargian. Nah pitakian niki napi kemalih ring palet-palet puja wali karya niki utawi ring sejeroning ngaturan ayah malih ngaturan mepekeling napi puput ipun ngaturan canang raris mau supado raris ngayah. Nah, di kepitaken. Minap kendar Ratu Haji. Oh, inggih. Inggih, lurus Ratu suksema. Niki menawi pengguna dike niki. Ring mepekeling sarang sami sampun kepekelang ini pemargin karya sami. Wondering suang-suang pangket karya di pepen penangkilan malih mepekeling karya sani kemargian ring tepengan hari nike menawi tanja hiwang dalam punika. Pantukan makin bacaan kemargian karya puniki dan mohon naik ingkatan paradi nggih nah menawi peduri untuk muspe kacang ayah puniki nawi nah niku pemekas niki yang ada peranda niku tanya ayah tanja iwang pacang malih pacang pekelang ini sani mungkin karya sapuniki pangkat karya puniki nasi caring marep margi karyane lancar antar depangan pada tapi kaya taur napi luwih hari sebentar pemuspan ada sentaran malih pembaktian kedipet kentan rasa-rasa dan sanja iwang. Wonten napi kepunika napi mewah napi kemargian hadis sapunika napi pacang setan. Nggih. Artinipun ring suang-suang niku pet wenten malih merupa mekelingan dumun secara global sampun sami ring pekeling nika. Mungkin ring pangkat bakarya napi pacang kel pamidamuh hide pacang nunas tirta pemuput malih kija-kija tunas cicang dalan mandel damu hidup acan unas itu mano margi antar yang margi tan kalangan tan kebencanaan sida sedang don yang menawi sapunika anu margi nenten ja tanja iwang taler sapunika yang terkait ada peranda napi suksara ring anu riki dari sapunika lagi ngah nah penapi ente nggih nggih Iya suksema Ratu. Nah niki pinunas kaping 3 indek busana ngaturan ayah Ratu. Nggih. Pemakasnya ring istri-istri sepunika. Napi ke dados kocap ngangge busana lengan buntut, napi busana sane seksi sepunika, napi ke dados ngangge kamen sane ketat-ketat sepunika Ratu. Nah niku pitakian inggih durus Ratu. Suksema. Nah niki peranda tan purun nyawe sine kadis puniki lagi pemekas itu dane karamuriki perjuru iki nganu wentenan kesepakatan sapunika. Rapi pembekasnya rikalane ngatur raya nika antukan ulang kayune ring sesuwunan ten sapunika ya busana sane pantas sane wajar ten sapunika antukan kalau yen nikel pradikal tekankan sapuniki santung menika wenten dari pekobat maras niki prada tem purun pacang nyawis made busana sane pacang anggen kalan ngayah busana adat Bali ngayah busana adat Bali ngayah. Endan nika secara umum menapi busana adat Bali ngayah mereka kene nika ada sapunika nggih. Entang neng. Sane dada suker biasane niki kan manda sida tapi astana nama anteng nih nayang anteng pacang aturan ayah nih nayang taluk ngusaha pacang ngeret isin basang kadang isin waduk manda meret pengandalan diri an manteng. Sampun ngawit karya itu nampun wenten anggen napi tegul dur nika nyih nayang mangda
pacang usaha pacang mitetin negul panca budendriya sanering bedhuwur panca karmendriya sanering sor nika mantep nika sampun nika adalah mungging nabi sane niki makeh makin sane anu jadi yen dadi ban ada sano letan purun taler ngajo mando kal nabi astane menekas niki alit-alit mekas yang pantas yang wajar nih naya aku pacang nang kliring bercara susunan kentan dan purun pacang mitatin pisan-pisan nika nggih. Tongten awinanipun menika dan yak ngayah mewah jane kena nika. Tapi mande wajar-wajar lah anak kentan ajar-ajar mandetan. Yang artinya mandetan menjolok dan kentan menjolok dan mengundang sesuatu yang tan becik sangat tentukan pacang ngayah ring sunan. Yang bersih, yang rapi, yang wajar kan kentan syarat-syarat nika nggih kentan. Adi sabudika sido antuk nang saro panitia duwe jangan nika. Nggih, nggih. Eta nuwun nggih. Nggih, suksema Ratu. Sampun pirang niki PKK. Nggih, semeton titiang istri-istri sinarang sami intinyane sane sopan, sane manut sasano linggih nggih. Linggih manut sasana, sasana manut linggih, yen irago tangkil ring kayangan aturan ya, punapi padutna. Yen karaoke silakan sampun dados, yen ke kafe silakan iku mewasro jadi sane ketak dados tu aji senang gitu nggih. Nggih, yen ngayah niki sampunan nggih. Sampunan nggih, sampunan. Sampunan ketaro ke manten nggih, sampunan ketaro ke manten nggih. Nggih, menawi wenten malih sampun titiang sane tiosan, lurus-lurus. Galah katur malih wenten dene jero mangku titiang lunas. Niko dumun dene jero mangku, bakto mriko dumun dari sisi kelon. Sampun dene jero mangku. Inggih durus dene jero mangku dalam. Oh batur, nggih. Om Swastiastu, titiang mangku batur dumun. Nggih, nggih, durus. Mangku dalam dan belakangan biasaan gitu. Ratu Prana, lanang istri sane suciang titiang. Titiang wenten kidik petaken niki, titiang nak namet dados mangku ratu. Kaping ajeng inde ngentak linggih kocap yen ten ngentak linggih ten dados puja wali petirtan kenten wenten ring yen ten salah ring konten-konten niki ratu titiang niki ratu konten niki titiang metaken gede ya niko kocap ten dados puja wali petirtan ring pura punika kenten sedurung wenten karya ngentak linggih niko pertama sane nomor kalih ini puja mantra niki ratu yening mangku ring panco sembah dan dados kocap ngewedar rang ringsah pramo siwa raditya yang nama swaha. Niko genten talar tiang tenuning dados punika napi nenten gitu. Titiang lunas sesuluh saking Ido Prana. Nomor 3 indik genten malih ten dados kocap ngewedar Ayu Werdi nika ten dados mangku cuma sane dados sane medwi jati genten. Nah kirang langkung atur titiang nunas Gang Sinempura. Suksema. Nggih. Suksema dene jero mangku batur. Kang Yang siki-siki dumun nggih. Duaning niki siki-siki pitaken tiga. Mangku dalam boleh jebos nggih. Mando kacawis dumun ring ido. Boleh jebos mangku dalam. Sugro ratu niki ring pitaken ring mangku batur. Yening nenten nainen karyo agung ngenteg linggih. Napi keh dados ngemargian pujawali. Nah diko siki raris kaping kalih indik pujo mantra ratu. Napi keh dados dane jero mangku nguncaran pujo mantra ong rang ringsah pramo siwa ditya ya nama. Diko kaping 3 napi keh dados dane jero mangku nguncaran pujo mantra Ayu Werdi. Inggih galah katur ring singgih Ratu Prana. Lursan. Nggih. Mewah-mewah niki nggih.
Ini ke pertama ini Puja Wali. Ring sang jeroning dudonan nangun pariangan. Bos ring Dewata tuh ingat rariangon. Sampun puput pariangan secara fisik. Benten pemariki melapas salit ngulapambe lain tain sepat. Yen wau antah melapas salit. Tas ngulapambe malih durung ada pedagingan dan wenang aturan Puja Wali. Yening sampun dari sebelah pas ageng dene mau pedagingan munggah hurti ulap-ulap selanturipun wenang ya diasdu durung entek linggih pun yen sampun kan melapas mau pedagingan dari serfiastane mulap-ulap masang hurti bagi hurti nah kenten sandi panggih peranda dados wonten durung ke bawah paripurna. Nah, benten dia melapas untuk di kayangan desa kayangan 3 punika Waraspati Kalpe nika pun pedados me Puja Wali. Dan untuk ditani-tani untuk ring pemerajaan oleh yen sampun Waraspati Kalpe mantap sampun puput sampun entek linggih Waraspati Kalpe dan pun tingkat kayangan durung kenten. Durung Penyegjo, Bayu Pulau Kerti, napil sana kenta. Artinya pun yang sampun pun pelafon pedagang mau ulap-ulap mano, sampun dados ngaturang Puja Wali. Yang durung nika durung dados. Nika pertama. Nah niki ampun pangkuda dados pitaken nika kalau purun peranda pacang mau sandadi tan dadi nika. Raringsah Pramusio Merde ya nama. Raringsah Pramusio Ditya ya nama. Raringsah makai saja ring sini. Antukan sampun punika mawaste bacaan bija mantra. Bija mantra kewangun nanti bija aksara. Bija aksara biji aksara nika ke bawah suku kata sakti magic syllable. Nika suku kata sakti. Nika napi tegas nih rang, napi tegas nih ring, napi tegas nih sah. Pacang ngacap sira ngucapang rang, pacang ngacap sira ngucapang rang sah. Nika ring pujan peranda wenten sane kuastanin astra mantra, wenten kuta mantra. Nika kemanti mantra tenget. Kalau yang peranda kalau orang keco, wah pacang buku di malu ijab maket di jana medaging nika. Dan purun pacang sing tadi tang kita kalau pengertian dumun bija mantra nika dan bija biaksara nika kan kadi rumus mistik ya yang kadi ring ilmu kimia ada H2O simbol kene O2 simbol kene enten talering bijaksara nika rang nika simbol napi ring nika simbol harsah nika simbol napi soalnya tetuak nika sampun nika. Nah patah kadi nak memudra wenten nak dado sumargiang sampun memudra wenten adukan tidak ngeling ring pernikahan di Haji Karaji Okodumun dadi ajak bisa mesiosan dan asing-asing bisa dadi kenten bisa ngai surat kelakuan baik kalau ya dadi pengurus ini bisa dadi ngai kenten nah ini ke bisa ring dadi sios kalau ring bebantan upakara pancelingga maka walaka uningnya kalau dadi ini dan antukan sesayut panculingga sesayut mau tamu nih ke patut ketanganin oleh ide sang meraga wiku ide peranda atau nih ke setuara kejatonin harus nganya harus walaka nge kanda untang nih atas nama ide kenten paling kudang-kudang anu sane tendados kenten daring puja dan asing-asing puja sang-asing bisa ngidang apalan nih ke lantas tadi yang kenten kalau peranda dan purun pemau sangkal nah, sing tadi yang purun nih antukan dasar sastra nih pacang mau sang nak kini tendadi nak kita tendada nih dan purun. Kalau pemahaman nih kali sapu nih wija mantra, astra mantra, kuta mantra nih mantra tangat kemanti nih kenten. Punika taler indik hayu wardi yang ring puja ling betara. Hayu wardi nih ina ide betara sane mabaos pacang mau sang. Cending panjang umur di adir ge hayu wardi. Ayu riasa wardi nak berhara ngan kita memberikan berkah kepada umat pangkene darmo sentana sabda wardi sami nika kenten
Kenten di satu pihak, leng betara ngenika. Ida peranda sampun meraga betara siwa di kalangan ida puja, abina ida pernah. Pemangku walaka kantun meraga rariangon sampun nika. Nah sakewanten dimaknai ayu werdine kepina kepinunas, mana werdine, mana hayune werdi, yasa werdi nika mereka puja pampinunas. Ika yen dimani sampun nika dados margang nika. Kenten niki kalih nika makna ke atas nanti ke bawah nika. Yen ring puja mana leng betara kenten judul ayu werdi ya kenten. Leng betara, ayu werdi ning cening pangyasa pengumur panjang ya sewerdi sami-sami ya nek sampun nika ide betara saning nika satakane enten. Yen ning di mana niku sebagai pinunas, mana puniki ya kangkat sampun nika. Niki dualisme ndek ayu werdi punika enten. Enten menawi nenten manuk ring kayun dure bangyang ya menika nggih. Konsideran to malih nggih. Malih nika. Nggih. Nggih. Nggih, suksema ratu. Mangkin titian lunas ring mangku dalam taler titian lunas pitaken mangdo nenten melempas saking judul sabenika nggih. Menapi kepangwedan kaitane taler sareng karya Agung Ngedeg linggih sepunika. Taler titian lunas pitaken kalih-kalih kemanten nggih. Nggih, durus dina jero mangku. Apine ajang titiang matur suksema ring linggih ratu pengenter Bos. Majang ring linggih ide ratu peranda maka kalih sane banget titiang ratu kelintang namet kewentenana dados juru sapuh sekade iwau wenten sabah wecanan ratu peranda nitenin indek ya jemana karya ratu. Ya jemana karya. Nah duaning niki karya pinih hagang, pinih suci, pinih tenget. Janten sampun ngadagang ya jemana karya. Nah pinunas titiang ring linggih ratu peranda sane-sane banget titiang. Nah pike syarat-syarat utama sang sane dados ya jemana tiosan ring wikanin ninte upacara lan upakara ratu. Nika saneka pertama. Kaping kalih ini ngenteg linggih. Iwau sampun ida ngenikiang ini ngenteg linggih wantah nyuciang. Ide sangyang wisiwasa rauh ring manifestasi beliau. Rauh ring kayangan linggih ide perlingan ide ratu. Pinunas titiang mungkin sapunapi seumpamannya nih. Ikramo desa nenten presiden ngemargiang yadnya ngelentag linggih. Sekadi wates-wates sane sampun kewikanin. Napi kekayangan nike dados kedadosan dados pemujaan ratu dados untang pemujaan dados tunggilang untuk pemujaan nike dados syarat-syarat tama mawah kayangan nike dados kepuja gitu ratu kebaktinin itu nawan tamu nike atur titiang suksuma. Iya matur suksema ring dana jero magu dalem titiang ngapi tegas malih indik pitaken mangku dalam ratu. Kapertamo niki wantah karyo ageng semenika suci tur tengat semenika nabi kocap syarat-syarat ngerereh iya jamana niko kapertamo ratu. Nararis kaping kalih sapunapi ritat kala ikramo nenten persida untuk ngaturan karyo ngedeg linggih napi ke dados angin kayangan jagi subaktinin ring keramo sinareng sami. Ini ratu galah katur durus. Inggih terus semuanya ring nani jero mangku dalam nggih. Rauh mangkin maka diperanda durung manggihin secara
tertulis terserat tersurat. Ini syarat-syarat sang manggah dados yajemano dorong panggih. Wonten ring penguno dike antukan ide sane pacang bertanggung jawab lahir batin sekali ring sajering pemargin pecaru punika jantan sampun ide uning ring tata titi pemargin punika jantan. Ke dene sane sampun pikan uning ring nika. Laris secara tak tersurat jantan sampun depranda sani pacang madeg dados saja mana sampun tegap silent pediksan. Pani ida sampun ngelinggih hang puja, ida sampun mau pulang lingga, wah sampun ane muput karya nyanggar tawang, mau sane siosa sana adi sampun ika. Pembekas ni sane kesungkemin oleh hidadane kramo pacang ngadegang ide, enda kasih itu pembekas kesungkemin ke. Nah ke yen indik kependetaannya jantan sane sampun ngelinggihang puja, sampun mau pulang lingga, sampun tegap ida ke, sampun daler noni muput karya-karya yang hartawang, nah sampun ke. Itu kadiring pengalaman sebenarnya ring sastra orang cara panggil. Tentu kan ide sana bertanggung jawab, toh pisan indek ring sekala, napi malah ring sekala ini pemargin menentukan bisa neka. Ya ide wiku ya jemana ngeragang ide sang ngerajak maka pengerajak karya sapun neka. Nggih, ada sapun neka. Alih. Indek kayangan dadudonan indek kayangan sani dados kayangan ada pura-pura keluarga napi kawitan napi merajan sebagainya niko nenten jantos pacang napi malih kemulan taksun ke nenten macang ngantek linggih pun kan puput napa salir radas melas pas mau padagingan sampun pada ngodalin dados sampun ke puja ya sembah sampun niko. Dan dari yang kayangan tingkat kayangan desa sampun kan mau margi kadi wawu sampun mas pas pun pedagangan sampun munggah ulap munggah korti sebagai sampun tidak ada sampun wenang ida melinggih kering kayangan kelinggih pun ya jantos kalau enten ke bawah durung masuk puput paripurna sampun nika durung ke bawah ida entek rajak pacang melinggih kering pariannya kita nganut sastra ne sampun nika ke Nabi kali sama mereka demun Sumatera ya. Iki susuma rada beranda. Mina wendan niki malih siki manten dados duaning kebanduan untuk galah niki. Wendan malih. Ratu niang nggih. Nuna Sugro titiang Ratu Prano sareng kalih sanes titiang titiang sane mangkin santukan titiang kehilangan Ratu Aji sane mangkin dan wenten tunasin titiang mangkin ini upakaro Klimijayo sane mulam bawi selam olahan niko satak seket sapesiro sane mulihang niko datangan punika tiang seliwak nika ratu mungkin mangna iratu mungkin mapaico ampura tiang ratu tiang dan nama tekalintang ratu ainge amun nika manten tiang asiki manten mapinunas Inge cek bisa niki ibu tiang tidak nak nurut saja hari berlalu haji dan namun nanti itu terkadang tidak keicalan bisa-bisa penuntun sama nika nabi malah indik ke lemiki ayo tidak ampura dan kuning tidak tahun niki ya tuh tapi ini nabi yang kuning mari kita tidak terano dan kuning ian pujane beda tidak anu tidak kena kondang leneng mantan anu tetanding itu naon dan kuning ini kan mati kayak tapi ampura tidak terano
Nek itu pertandingannya teman-teman. Oke. Manut pengeling-eling di tiang kalau migi ayo dia kan kalau migi agung kalau migian kebersihan kalau migi nggih patut nek kalau migian agung sampun nika niki yen ning sane panggil di tiang wantah tradisi tabanan niki kalau migi ayo nika ngelawe sebagainya derste tabanan nika yang daerah kangin enten kalau yang ring pujane nak ke kersikano dalam ring pujane nah sering itu cara kersikano cara kanu nek pujane nek nggih 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 ngira-ngira ning anu ring lontar-lontar ade salu-salu buku aja nggih rarahe dulu mancar kali nek rarahe demon iya menawi beta catatan nek kan nggih oh nggih 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 patut neko lagi neko taler neko elengan neko tidang di mode aja dalam nikin bantan pakidah di mikiri pucak karyo neko kan petang jam roras maturan neko ke dewan pangkung dewanan neko sampai elengan pisan neko tidang itu anu istri itu eleng neko ya anu jam roras petang neng aturan neko ke dewan pangkung roras neko anu kan tapi saat ini neko segahan neko tadi pakidah tapi kada bahasa neko tapi genahan itu jadi di pangkung itu siki genahan kalau pengacap ada ke pangkung ke jurang ke gunung ke enten ke benjang kalau puncak kaya petang jam roras ke maturan ke yang eleng dia bawa gila benar iya kiri ke tempatnya oke ke anu ring wenten manawi ngeyang niki kan kamu derwe niki asing-asing wenten ngeyangin kan ya bedoko lampi kepatut karena niki angkat itu yang sumpu nih ya kata pembersihan par ayo ke par kami mata kumedek kami ya kalau begini ya nggih Wenten niki malih siki kemanten doneng sampun galah niki malih siki kemanten inggih terus oh malih siki niki toji siki pesayang niki satu inggih terus niki malih siki inggih suksema antuk galah ketiba ring titiang Ratu Pranda lanang istri sane baktinin titiang titiang metaken indik wenten piragi titiang sane cedo angge nenten kedadosan ngayah ritat kala karya ageng sekadi puniki. Nah sane cen kebawas cedo angge ngelantur ring dijo dan kemanten dados ngayah. Ainge wantah malih siki manten Ratu suksema. Nggih lanturan Ratu durus. Nggih ini punika sampun mengah yang ngerasa yasa kerti drewe sampun enten nika wacan nika sane cedangge sangkane emas nika sane tendados wantah upakara sane pacang katur mungah ring Sanggar Sawang ring Surya ring Sanggar Agung nika jauh sering nika menawi sanana kangkat sampun nika nggih nika diberi dispensasi ragane mandatan anu nika kita mengaring sastra kemanti ke tunas icang ring artinya boyo diskriminasi tan boyo diskriminasi anu malah kentan dan wantah pemakai nak puniki diberi dispensasi untuk nentan nyarangin pacang makarya tapi astane ring perkara sane pacang tapi malih kalau Sanggar Tawang menak tapi luwih implementasi tapi malih kalau nanding penyakjak pengentak nah kentan kentan malih menawi tan ya uning nek kena arang bisa tan uning nanding kadi sabunika nggih campuran iki sedereng puput wau ditang paling alih ane kekerpekan ditang mangke panggih ditang wacan ditang mangke di campuran iki nggih antu kan puniki sane ya sekerti sane membuat pisan puniki munyen sastra nggih
Kayatna kena hayu saulah-ulah lumaku ngulah subal. Yantan hana beneran nut ling ning haji nirgawe puarani kawalik purih nia ike. Pamri hayu biak tu atemahan hala. Mangkana wenang ike kepertiakse de sang hanu kangi sang andik sani ike katiga wenang atunggalan panglaksana nira among seraja karya. Ayu kasingsal. Apan ring yatnya tan wenang kecacaban kecampuhan manah weci. Ambak berangte sabdo parusia. Ikang mana setiti jati nirmala juga maka sidaning karya marganing amanggih sadio rahayu kasidaning panuju mangkana kengetakana estu pane kuncinya puniki harus ikang mana setiti jati nirmala juga maka sidaning karya marganing amanggih sadio rahayu kasinapun nika untang nika anak bakti telap nika sinirmala nika kunci karya pacang sida karya nika sampun. Ayo kasingsal, ayo ujar berkadi wau sampun sananing saning senanggah letah, saning kenauh dan rahayu, naneka sampunang margiang rekata. Awinan makeh, napi wastane sekat-sekat sini pacana, tirta dijabo ampun bentan dita menawi di kita lor genahan malih di kemalih neka malih pengeling-eling mandatan membawa semangdo ujar mena, raos jadi ujar manis. Semita bingar kentan amado kentan saling kedek pekenyem antu kan raga pacanu nasi ce mana raga ice sarang sami namun kentan ya udang sampun nika awina beranda keng dumun medewe angan-angan pengidang na ayo goh-goh napi di depan peng ani banyol yen panggih ken krambo kang ayam baru nepukin kenyam paling tan kenyam di ken bisa kedek nepuin dogol biar den ogoh-ogoh biasanya kan nih bagus, gede bagus, sayang gitu. Ngai peng banyak, kalau peng tan porno, tan anu, entan, tan wedan ada pakai, dan nepo itu jam kenyam di dian kenyam nepokin bogo. Aduh karena itu nasi ice itu deh, gede kenyam entan. Ya senyum paling tidak senyum adalah senjata pergaulan. Tan entan lagi sneaker, ngajak sneaker, mana tan nyebang, mana tan ajak terus. Anu ketan, ada yang karya mana girang, egar, yang kayu na kata. Nggih. Lalu niki wetan anun ide beranda almarhum taruh apa dana? Taruh gunung dumun. Ide mau sang kabin kio. Ampura yang fatu gede. Budi suci manah rahayu. Rawas manis semita bingar. Laksano pagah tan ngitung tuyuh. Satungil ngambil karya rumase nganyah ring betara. Boyong arah yang panitia, boyong nganyah ring Gus Haji ya tan, nganyah ring betara puniki. Ida uning pacangan nih. Kadi wau ke bos, ida pacang spesial majang ring damuh sira sapo sirugi damuh hido aneh. Bakti antang temes aturang ayah. Arta berana tan ngitung pocol mau bakti. Ring kayun metu rasa bakti tresna lan asih. Nah nika ida dumon do ida kata nyeneng lebih dekat dari yang titiang sarang kene-kene yang kanta sampun nika sampai kata yen sida antuk kadi sampun nika antuk enten. Ki kadi sampun nika ampura ten maksud. Malih. Inggih Ratu Pranda suksema dahat niki. Sampun makueh ngicin pitekat inggian nyanggro minokadi karya agung duanin kabando antuk galah janten sampun makueh pitaken sane dereng kacawis sering ide Ratu Pranda ngiring benjang rerehan galah malih sapunika taler titiang Nunas Agung Pangampura ri sejeroning nitenin ngenteran dharma wacana puniki janten sampun wenten inggian tado titi baso basiste sane nenten manut menggah ring kayun titiang Nunas Agung Pangampura pinaka wasane ngatur sinep titiang antuk Paramo Santi. Om Santi 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 Om.
Angge matur susuma majeng ring linggih Ratu Branda santungan indi acara Dharma Wacana sampun puput risampun ide pusan katuran Bogalit Titiang lunas mangda siaga untuk pengiring ide hari sampun puput melibos sebelah palih ide jagi muali mantu ke geria talar yang linggih Ratu Branda Isri talar yang Ratu Haji Mandra sani sampun presiden ngerawin ring galah puniki matur semua sinarang sami selanjutnya nih titiang lunas majeng ring warga kramo sinarang sami sampun andu menung pamit santu kawinten jagi uningan titiang aturan titiang ingin punika indik contoh betara nini indik contoh betara nini titiang malibos uningan titiang dalar aturan titiang mang santukan indik galah puniki becik santukan semeton titiang majang ring srisi sambil kumpul riki enten setia sangken nika titiang jagi share santukan contoh punika sampun kecumpuin utawi saking punika ide Ratu Niang Dedukun inggih ri sampun malibos ida muali titiang nas galah jebos sampanan dembun metangi majang ring semeton warga sareng sami inggih suksema. Angge tidak lunas pengiring ida Ratu dan seksi transportasi beriki dimun sarang kalih. Angge ampura niki penyelang galah. Ratu sing Ratu. Ampura Ratu, bilang galah je bos. Jagi mangda wenden dokumen atuh. Nggih. Ratu Haji Rai Haji Rai Mantra titiang lunas. Abi dawak titiang. Mangda wenden dokumen kisarang sami penglingsir griya dalar ring oloman sang oloman titiang lunas. Mangda wenden dokumen
Oke, asuk semua. Majang ring ke-2. Sampun puput nggih. Ring semeton seksi transportasi. Niki Rio tunjuk. Majang istri-istri menang demun bos. Mangda jelas semeton istri-istri benjang makarya betara adegan betara nininge. Mangda nenten menjang malih pitaken taler sanetiosan. Mangda wenten satu kata satu bawas benjange. Sane amongan ngiring aida ratu istri kira sebamil beriki demun.
Cek. Ini napi nih. Dikimut nulingin sih. Dunia. Yang jelas nggih. Ngadeg di posnya. Iki kan di dunia. Istri-istri tidak jebos mantan benyang mantan kenden melih wenter betakian mangda jelas nih kinge niki punapi cara anak kudo makarya punapi kain wasra napi ge daging kenden nge niki jagi jelas ke kenden ke jelaskan saking Ratu Niang terus Inggih puniki keramo adat sareng sami. Puniki indek ngadakan petara nini niki tan kalih lanang menyewah istri. Sane lanang mau wastro kuning, metego lantuk sane lanang mau wastro putih, metego lantuk tali kubal. Uning tali kubal. Tali kubal niko kayak cara kaping niko nggih. Nggih, sane istri mau wastro kuning, metego lantuk tali duk. Nggih, ampun. Tali duk niku angen negol betaro nini niku. Terus aketan dados sesiki aketan dagingin pererai. Pererai niku medaging seri bungo, seri tulang gadagan, seri tulang lindung, seri tumpuk, seri jan. Nggih wantah amun niku kan genap ampun seri kanggean amun niku manten. Nggih. Mendaging pererai sekadi niki, cingak mungkin sekadi niki. Yen peresido mangdo sarang sami puniki kenten. Disampun pupur lantas mewastro putih kuning, medaging analandal satakan, metego lantuk benang tukalan. Raris dagingin carang dap-dap asiki yang tedung itu. Ampun, awan tamu nikah, ampun sarang sami ampun. Wenten betaron ini kan sampun dicari makarya betaron ini yang ngampunge. Wenten 303, wenten 54, nggak tahu sanician ya ampun kendan. Sami mendua betaron ini niko makin ngambil tan untuk perjani makarya. Kan ampun wenten di lumbung-lumbung weden di jenang. Nggih, niko ampun. Nggih. Ampun nggih. Suk semua wantamu niko atur titiang nggih. Nggih titiang wawahin benyang jagi share titiang ring WA grup Resane wenten ring Wanasari jagi diteruskan oleh klian adat duwene titiang nunas majeng ring klian adat ritat kalau sampun wenten napi stana sekadi niki foto utawi napi sane daging-daging menika titiang sharing grup titiang teruskan ke klian adat mandek klian adat duwene teruskan ke grup Banjar Suang-Suang. Nika mangda tatas lebih jelas semeton istri nguningin. Nggih, mantap nika yang titiang majang sane semeton sane dereng muspo, durusan dumun muspo. Sampun gendan majang ring semeton prajuru adat lanang istri, prajuru Banjar lanang istri, serati desa lan serati Banjar, panitia inti, seksi upakara lanang makasami. Seksi upakara istri maka sami sane wau kejumput saking suang-suang Banjar kalih-kalih menika sampun genden siksi wawalen koordinator tarian suang-suang Banjar titiang nunas malibos sampunan dumun pamit iring titiang jagi sangkep
ngerincikan pemargi karya sane jagi kemargian taler sane tiosan anggih susemo.
Itu dia balik. Cek. Atur gini yang majang ring semedang prajuru adat, desa adat lanang istri, prajuru banjar lanang istri, serati desa, serati banjar, sinarang sami, panitia inti, seksi upakara lanang sarang sami, seksi upakara istri sanewa kejumput sarang sami, seksi wawalen, seksi koordinator